CEM ke KHADC ba penyat sing CEM mula kerwet ting yakilong kume khasi ki balami syakmat ban yada berkam trai penban yakidukan bade madan hadien ba ka KHADC kelada ban khenra naphang yakidukan de madan hakasni baar habakaran bakilat bathai khubor hadien ka jing kendu yak ka kenhon kinong syong yau uba penyat ula pentebru ba menta kelada ban thau yak ka komiti ka ban pejru yak ka jing shngan kinong let nong wan syau ka ban kenthop nadu CEM Market, Magistrate, Pulit, CM Himamalem, Bat Kirang Bashnong, Jongki Shnong Bamarjan. Ban I kublai ingi kubda isi, kalong ba kan penken maru ingi habai de ke inspection ba kanam kut ta ke inspection, henry ngin budin, but halor ke inspection ke ba mencisni ngila constitute la notifying ngan sa ai da ka notification ipi ngan sa share baro. Ya kawe ke committee ke ba de pek ya ka jing shngai po yodo bat kini shnong bamarjan batru habedi gajing coach subah ya kata komiti on chair nakaliang CM member joni komiti in the senior MDC jungi EM jungi Congress Mary Khaturi i belong EM in charge about market but kumjuru iwei pa senior MDC jungi belong EM jongka health and sanitation iba pe ka solid waste management iba Victor Rani i delang member hangta but kumju na DC office ngila thung ya ADC Roni Walang naka police department la thung ya sector officer beripek ke ni ke area people das MPS nang tangila bu member na po urban affairs ngila bu member lang du ya baro kini kisan delegation ng bamarjan neutral na du ko musasun wa indo nang ta ka mokhar commission ka wathabru badka kolapati kini hendri tuli kishnong kinlong kirang ba shnong kinlong ki member jong ni komiti baru nakaliang CM nila jet ya paim bat ya armut ki menteri bari pe ya kayo de kani ke komiti kan syong nakapor syakapor ban yo ban pe habede kini ki artli ki mat ki bakot sen kai ndre hakatu ga jingle jungi mencisni ngila laplu badan ki nong syong yo hangtai ki bamde na kajat dure khasi ki bade na bat te kila ki dejing dia harus surok klem dan kikot islah ki dobia pilai hi dalam ki jom khmat ka jingle ke jungi tu sni ni lap mar khmat yaki ondangi la keli kikot kisla kimdon te ngashwa ban kran shai hni babaro kitu ki ba khai klem kot klem sla klem tam ki bamde khasi kinamla ban khai klem dabiang ya ke trade license kaban issue nak kalian ke sponsor but kabasosi kalong kabangi ipat yaki thei khasi jongi ondala de ban khenra kimi syakhamat ban kam kini bukan tekani kabala pen kaba pen kya jingmut bhayangi but kabanga kwa ban kran shai ban maham yaki thei khasi jongi bakinum long kita ki thei khasi ban phong ye gajang kersha khasi kadi gajang kersha badai ka burom ni ka por bat kalong kawen naka ban peni ka jing ruspa kan ti justor hakariam ka bai rengam kwa bakani gajang kersha badai ka burom ka akor jungi ki thai khasi kanlong ka jang kersha ka ban da ye ki kha ko e shisni patan